syukri mak, syukrinan nih. Syukri bahasa Arab apa mana? Syukur, syukur. Nya mah kadang nambah samaan nama. Syukri jingan ngeraja, ngeraja ngon. Kekele raja. Syukri nalu raja. Nyo syukri kan lun hawa tak rusa syukri. Gak raja, insyaallah tak mitai no. Alhamdulillah. Ana panah hawa syukri nyampak raja. Alhamdulillah. Gak tak panah. Get. Nyo syukri kajat raja. Kajat raja, raja aju. Minta rusa. Alhamdulillah. Ji babah alhamdulillah tapi rusa kalau merupa alhamdulillah ji babah. Terus dia lautin dua ngaraja, ja lautin. Deh tu rusa. Syukri pak rusa. Alhamdulillah. Kata mak ile be ka alhamdulillah. Jadi apa alhamdulillah. Itare anak panah syukri ruap kena timang kena rusa rebah. Syukri ka kenang. Alhamdulillah. Plung tu dua-dua. Truk bak rusa dua-dua ka rebah rusa. Syukri ka kenang. Alhamdulillah. Nyo syukri kan. Nyo nak panahnya kucok belum. Kepa? Hamba habibah? Gak saja. Gak. Cok geron hana pupuh, sedekah dong geron. Gak. Tapi syukri nyo bak rusa be kata ikah, dek kepatah dek. Ki bancik ku kare gero aku. Apa aku nak cok belum? Gak. Alhamdulillah. Jinya sampai babai. Gebedah raja gemak ne panah, getarik ruap getarik. Ane panah tajam kenang jarak, tuak putuh. Alhamdulillah. Syukri te putuh jarak raja, alhamdulillah gitu. Ema muka raja, ema kah syukri. Ane jarak long ka putuh, alhamdulillah kakun. Alhamdulillah. Icah raja, geco nenek panah, rusa-rusa jiji gehuak buah. So ko deh istana kon gepeli hai gehe algojo ai jano punar raja siap raja siap cok syukri damal menjerah cok syukri pernah menjerah sakit hatiku kutare na panah putuh nyaro alhamdulillah ikut dia kembangnya anji ulang syukri teken cok syukri mak lian buah buka menjerah kuam itulah kum itu menjerah alhamdulillah. Dalam penjara julo alhamdulillah lebih suji. Kangkam kurung jinan. Bedah raja berselang hari hawaru salam syukri kata le. Kakuh mewalain. Anak panah kana tahu ada syukri. Dia ada dua ngawalain lang lautun dangle amda rusa. Ala ki bampak jaja sesat. Halautun raya. Bang getubit lam nanggro paju hurung nah gedebit Allahu akbar kabeh ya urung beberaya cik nanggro paju hurung pemahaman inan latun paju hurung tabo menyohanam pantu mewak jame awak dro paju kadeh raja hana-hana le panelo ma iplung yang beberaya drop yo gekli raja icok lewat raya-rayanya jikat raja isadeum nya ibikat mendu. Ya hei jo komandan wayan dia cek si apa namangat pohana tinggal panggang awaknya si panggang urang bedah raja awaknya ni jak mata merah icik atau roba najaro katan enggak beres ini pahit ibagah najaro lepas you beli raja pere agli teh kepulianya geplung raja gede ke wow sana gegli kau rumah kita mong bak syukri kerja coba pencara syukri alhamdulillah ikah kalau aku pegah kakak alhamdulillah pakar raja hidrop long kemai drop je no kan kai belu long itamong lanang ro paju urang syukri karabe long kemang pejahane paju muno kali dikat dengan panggang tu syukri pariksa bandu itu manager ro putuh na jadi paju rupanya kah wate putuh ni jaro long kakeun alhamdulillah nyokunyo hikmah hana kudupu ha syukri padahal kakeun alhamdulillah putuh jaro long nyokunyo hikmah ku peke kau ulok long
alhamdulillah kakunyo kunyo hikmah syukuri hanya ikah pi wata ku kurung dalam penjara ke pegakun alhamdulillah meno raja menyo tempat raja dua-dua telok itu medon itu melong dikat iparik saron ni orang putus jado iparik salong ipajolong maka tempat dalam penjara alhamdulillah hana melong punya tempat na melong tinggal nama koronyo raja oh maka syukuri memang gak ada kah syukuri urang kah syukuri makanya nyopo mentang kejadiannya nah hikmah ba'au Allah be bengi-bengi wate hana lewat be bengi-bengi nah hikmah kok kam caruh dagop oh bokai maaf kadang naruh penan kadang haba tekedi pancuri meswa mai mungkin tengkumpul pancuri meswa naik me untuk pancenggok hanai dot ipke urung jabu ka jok meng beketnya ko pancuri hanai meswa bokai le